Ibwega nonto bagwita na mbere kwithirwa urende-ini ya Meru TV tugucokera kairi ni thariri twacokera na jarajari mangatheti-ini Faminas na tugacokia nkatho cia mwanya nonto bua kugwatanira natu kuma thaira twambiririe na thaiji no twitite na mbere kugukeja kwithirwa kiebera mitambo nonto jarene chetu na tugwete mangatheti na itukwenda gukumenyithia jaraja itite na mbere ndene nthiguru ya Kenya nikenda kiumara guchwa ngatheti ya kukomba kwithirwa ukimenya nimbi uguchwa yoyo ngwa ndene ya mangatheti jarene kwa ni ngwete ngatheti ya Daily Nation mdigo wathi na the Daily Nation ando na ikira kumaira ikire gukira umai Daily kai Standard Nutungo kira Nkeba ngino ciana Kiu kiongo ngatheti ya kondina njarene tia kondina ngatheti ya the Daily Nation na wina ngatheti ya the Standard the Standard na tugategera nteto iria inenkiretwe kanya ka mbere kiri ngatheti iji na kiongo gikinene kiri ngatheti ne ya Daily Nation kanya ka mbere karaka nenkeri na headline inene ni power women in Ruto's State House kana kurobainya barindene ya nyomba ya Ruto kana garo ya Ruto kwena kuro kathombaja parabombete kwithura na kuririkana kuma gitare ya independence kana kuma Kenya ragwato ciathi gutonekana mbunge ingi ina kana cabinet kana thirikari ingi ithuriri kurobaba ingi ta ya Kenya kwanza kwa unambite kwithurwa kiuna record down rugono ruru karatasi-ini ka mugwanja kangatheti ya the Daily Nation tukwamba kutha tukirutegera na njira inene karatasi-ini ko gaka ka mbere ka ngatheti ya Daily Nation kwina rugono rwa Gachagua DP na aria akuga don't touch matatus Gachagua akira Sakaja urane ngavana wa Nairobi County rugono ruru karatasi-ini gatutano karatasi-ini okauka mbere kwina rugono rwa MPs give hope to Kenyans working in the gulf kana MPs ne banenkerete umeria kana ne bombete kwithirwa bakiariria akenya baraba itanguge ome ya nthiguru na aria antere chia gaf na main suspect kana muthuganirwa munene wa kesi ire kana karaka ombere gukura metho gono rua urio ku muthuganirwa munene rui karatasi-ini gatwire gangatheti eje na rwe ikange kanyaja ni igerio bia KCPE bikomba kwithurwa kana ni birigeri kurekerwa ntuko ya Narua Resort rugono ruru karatasi-ini kanyuma buruga ngatheti agent kumenya ni biringete biongo bia nteto kire Standard kire ngatheti ino ya the Standard Nancy na Kenya murithiri wa Meru TV ngatheti ino munthi na ngono kathomba gaira kuona shithite na mbere kwigikagirwa orito na imuchengono ino ni amona mantu megeni na Hasro Dream Shield kana kiroto kia mutongoro wa mugongo William Samoei Ruto gian Antonio Ntu igana mantu maramethirito maikinyitu gono tero turonete kaire muthenya wewe mantu maramethirito agikinyaniria kintu igana ari otongoriani rugono ruto karwete karatati-ini gatunana na arana kurugono rungirwa tukaina mbere kwa tuketha ya karatati ya 11 rugono konene na Azimio Man arethiritwe kina mbere kwigwa ona kanyaga kuthetera cherera bana kana makamishina bara the opaque kuririkana the cherera for the opaque rugono tukaruthe karatati-ini ya 11 gukariwo gukwena rugono rungi nkuonaga rugono rwa tukethira karatati-ini gatuthatu mibango na mitatera yethiritwe kithina mbere kwigwikiria wa ni thirikari gutigira ati kagitania kathigonko anto bakoina mbere kwigwa bage bakethingatira sheria cia barabara ndona waziri wa mantu makorena ukarie bwande ni agagugu
etawa kithore mwana wa kendeke ariaga na mantu mama namwe na kugia rwero muno ukamata into bingi muno na kinya ukamata into bingi muno barabethere to batena license ngendo chio tu gutena license ya ukamata na utugo operating PSV otena license eo kubatera kwa weneo operating vehicles without valid inspection mantu mama onde mama makai medhere to makinambe kwa mageka gero anene kire ukamati muno kagitania karugono tukaruthe karatatini gatuthatu murethere wa Meru TV rugono rungi rura rwekiritwe inya enene zaidi karatatini gatuna irugono rukone na mantu megeni na oti boyeguru bora bokainambe kwa bwetigira kuona ati budget ukinya trillion ithatu kathante ithanthatu na ikengothi na mbere bwande guru bukego bukonekana billionaires in cost for holiday na rantere shiamboa mabilionaires bari rutha rugono ru tukaruthe karatatini kamirongo iri na imwe tukainambere kwegwa tukirwe thagira no karatatini gatuthanthatu marando maingi muno na kinya IMF ile twekerekeria shilingi bilioni 55 rugono tukaruthe karatatini gatuthanthatu no rwegwetero gekagirwa inya za ili mantu mara medire to magia kyari ukire karatatini ka mbere ngono ira tukainambere kwa tukirekana nacio ndeni ino mulikiria ana muregeria wetu wa Meru TV karatatini gatwiri bado kirenga theti ino kena rugono rwa thirikari ni kubatara kwegwa ikirutha mantu maingi zaidi gutigira ati mitore ya Kenya kuinambere kwibekea gira nanse rais wa India ni athiritwe akiga goals kana akiga akiga mitarada kana akiga ena target ena mantu marabangite okinyaniria mbere ya ntu eno igana ikinya obechini William Ruto na mantu mama nethiritwe akionekana okinya mamwe na maramange imedhiritwe makionekana matakinyanirite inarende akenya bonde bathiite na mbere kwigua ba kireithagiria ndio na kwina araitheria bakwina mbere kwigua ba kita buri ago mantu mama momonde mamwe Kenya ibakwirigira mathina mbere kwigua maikinyanagirwa na no akende bena wirigiro bone muno mantu makoneni na bia korea kunyithia ngarama ya muturire mama mantu mara mathiite na mbere kwigua makionekana kwinyiria anene ya Kenya muno mantu makoneni na maguta mankari Kenya mwe mantu mama na mathire makina mbere kwa makiringithagia miturire ya Kenya anene na ende akenya baingi bena wirigiro bonene mantu mama kaina mbere kwegwa magikinyanagira karatatini gatuthatu rugono rungirwa nkwana rwikiritwe inya anene aga ni rugono rukoneni na waziri baithiritwe bakina mbere ka thirikari ithiritwe kina mbere kwegwa ikiga mitatara yotigira ati gutie na mitino ende ino ya thigonko kurerekana kuthithia nchobi nkiuga kuthithia nchobi kuthithia nkare kuthithia kiuga ugambere niki nchobi yani kuthithia nkare unyuite nchobi munkwenda kuga wetithia kana kuthithia wetithia ni kuendesha like choge wetithia ngari bugwita wetithia ende ti kuthithia nkare kuthithia ni ku manufacture sasa kuthithia gento wetu na wetu ku start yogu iracha ku start chuyo choge ikuthithia kuigutwita kuthithia kuthithia nkare okay ukewa mtu na thithiti nkare ni muno we gwetithia ako na kufanya munaitaje kurotha okay alright ende kuthithia nkare kana gwetithia nkare unyuite kana utuikete nunyuite zaidi na ugatuika okugithia nkare na inyenene igwikira miturire ya antu owatini nase na antu baingi geteganira nani kwina karugono ndona abantu mitandao ni nchambe no kiuga yathire yaringa sherehe ya December ino yaringa sherehe aina girlfriend wake girlfriend ya mwira ibacherie uba bathini bakamato
boyfriend amwira bana mwari amwira na mukamate mwari tho ataye kurithia nkari bwega amwira pana amwira gatuthi anga tie na nkari chua na ibarumete tu into twa kwanza jambe kundite ya wanara njambe no yuga ya thiena ebithire cibitari atamenye bakuma uba nyunyaga atamenye nata wakarikire athie kwebithia cibitari na ebithire tena maguru ebithire tena maguru na nakwiragwa zaidi na girlfriend wake no amwiraga ntika girlfriend na survive but gatu inambre kwa tukimenyagira itare wakunda kamo gaku karuma kanto gaku ige twika advisable we biganto ukaruma tu nonto daino tu karuma we waku we biganto no romire kana we kuruma ganto nara utikari binkari waruma ganto no binkari mea udhinkari urumete ganto yako kulingana na waziri wa mantu makane na barabara Kipchumba Murkomen na kinya ora wa mantu makane na wakalie bwandeni kithore mwana wa kende ke muthenya wa goro bathie na mbere kuga bakiaragire mantu makane nie na mitino ira ithiritwe kiumagira barabarani na mononkuru kibakiaragire njiriri kubatara kwe wikithingatagirwa kengo tigira ati mitino eno ekuthi na mbere kwigua gikabana waneo mantu mari makonenie kugithia nkari muno wona kugithia nkari muno muraithirie wetu wa Meru TV ukegwa kithukagiro matagari mari to makiwatho gutie gukamata antu baingi kana gutie kuyuria nkari no thia nkari ndimo kethira orerwa msonge okegwa leta koka batuita tatu tusosa okerwa kwenda siongeza huko songa huko ukethira yani ukethira gitikimwe gikariritwe na antu bathandatu no me warega gukara utikwerencho no ntuthai antu ibaingi kaba kwenuka indi twikikana wona wakamata nkurukia kithimi ukegwa ukithukagirwa matagaria makiwa thiko ndatigira ri wona wakamata nkuruki ya kithimi okaina mbere kwegwa ukithukagirwa matagaria marito makiwatho na muno nkuruki mantu makoneni na ukamati bo tugo okakwegwa tina license kwina license baraba kwa antu betegeretwe ukamatana utugo kuyanto beta betheto wewe tetegeretu kana tena license yenu ya wetegeru ukamatana utugo utithi na mbere kwegwa kana kaina mbere kwithukagiro matagaria makiwatho kinyamo mantu mange mara metheretu makina mbere kwegwa makiaragirwaga imantu makoneni na traffic rules and regulations antu betheretu bakioragwa batigiri bakuthingatira mawatho mama barabarani kethirwa i break wa kinya kewe na sande make sure chie sawa we go return left kawo nyuma amenye no gutan left kethirwa koko ga maombere kewe no overtake on clear road kethirwa no etheria bump mieshima kinyambampo rebateri na akego kwa bwana mito kwentu wemwe ndaumete nabo muji mbumete ba muji wali otu mbetetie mboyete town otu wali otu eniko kinya kwena bampere ikama chegezi bantu awo bampere nena barabarani we erinda uyetie ntamene Daviete utakiara kinene Daviete uta family no to kwari Daviete kiara kinene no ntubwa mantu mama mumathiana na after all na roma tukiuga kinya ngakina utie bantu nyambugeti in fact no ngakinya ni ndakinyire na nyektende nkithongothirwo nkawandhenga nkaringangwa thuntawa lakini nkeutu kuthongothirwo nkaringangwa wende menyaga kinyenya na nawe nyana ndathia na utie bantu doge ibora tukwareka ugoro ndakuruka kugerwa chuba no ndaiwa antibagera wa chuba njira na gutu enda ndakuthuka but all the same
inda thina kogu mantu mabatiri kuinambe kwa makithinga tagiro ugeti sana wethera bump slow down wethera kwena signboard ire bantu miomi assume kwi bantu ange kwena signboard uthiete wa mitongo wara kwena sign bantu nkinyanka mbere kwa mwere wa chenche tie kanu yenjerano ya Mate Road eje ya Mate Mate Road kwi bantu kwena black spot kibokia kinyaga unke mwere yani wanawewe kugenga mpora ogasuluda mpora joro to igo to kinyanithi feeling okay we kando tako kogu imantu mama kubatara kwa makithina mbe kwa makithinga tayo nankuruki mol comment augete 90% ya metinorethi ya nambere kwewe karikaga ikaina mbere kwegwa ikirikagirwa ukakwegwa tukathingatira magwatho ma monthe na muno nkuruki mantu mabethere tubaki kana guidelines no bethere tubaki gaga ugu ukakwegwa tukaina mbere kwegwa tukethithingatagira tukegwa tukebukanagia na mituna tukuringana noe augete ukaba mitino no kana kuina mbere kwegwa tukirwaga na mitino no kana kuthire mitino eno ikaina mbere kwegwa kithukagia tio twingwa kurutania tio twingwa no ntu wanatwero ende wero thingatira magwatho ma barabara menu all the same thirikari tie twika igakuthingataga bantu arondi ukari igo wengo uge ugaikaria wikarie wewe na wewe nyewe ukamatitwe wewe kuona nkari ni oyori tiga gwitikiria sosa na wewe no kuona nderebo oyu na kundi tinto bia yowe miawenda nuntu muturire oyu nwako imantu mangi mara methere make taragirwaga ogunansi mara methere makeragiro but all the same adiuga imol komeni oyu itukuinambe kwa tukirutanagira wira na mwingi kengo tigira ati tukwegwe tukibakaragia muno kagitania kathigonko kengo tona bakwe kwena ukamati bwega kiararagia kiri joint press kana kagita ka kwariria ande kibandeto kagita kara barare ministry ye mantu makonenie na ukalia bwandeni na kinya mantu makonenie na National Administration and Road and Transport in Aranteresia Nairobi akiarire mantu makonenie na ukamati nethetwa kiuga ukamati na mantu makwemenyera nethetwa kiuga NTSA nethetwa kionaniria gicunji kiithatu kuongereku kiri gicunji kiithatu kiri wongereku bakunyia mitino eno ya barabara na arende yethetwa kiuga eno ni trade na itubatire kuina mbere kwegwa tukiona ati mitino ne kuthina mbere kwegwa kinyia sorry mantuma augite NTSC ne thiretwa kiona ni gicunji kithatu kia akana percent gicunji kithatu kia wongereku bwa mitino barabarani kuma Disemba 15 mwaka muthiru Disemba 15 mwaka muthiru mwaka kagita niaka arende bo gethere bakiwa antu barabethere bagikwa bakinyete ngiri inya magana mana mamirongo kenda ngiri inya magana mana mamirongo ina na kenda kuma tariki kuma tariki no 15 ekiringithana gwa na antu ngiri inya magana mamirongo inana na batano kiri kagita wataka mwanka muthiru no kwerewa kwa kwethiritwe kioneka wongere kumitino na gicunci gitu thatu ire kwirikana muno ithiritwe gicangirwa ni NTSA iki amakigia ukamati ya gandegoroni yetu ya Kenya imuru komeno yaruga nkogia kauga anto ngiri kenda magana mathatu mirongo itano mugwanja ibethiritwe bakina mbere kwegwa baki bena ngoma buchietaga ata ngoma ni irema ya ngubena ngoma batigetwe na ironda ya batigetwe na ngoma inu na maringa ngirwa marito sana na warera bangi nabo ngiri thanthatu magana mugwanja mabana nabo ni athi na njira wogu na barabethiritwe bakirikana na mitino teno kwena namba ya ntu baba bakuthina njira antu ngiri magana matano mirongo kenda batano barabethiritwe uthiete na njira wogu ta kwena shughuli ciaku ukaringwa ya uko ukaringwa ja kweno kwe track era gwire rutere rwa sa ritwa riu
ile kuuma mono kurita sakwakwani naguwe nagu bara menya irarumira kumanjira ne kigwiranduka imagine very bad gege kare karatati gatodhatu bado karatati waga kutatu naonko na call for state to disband NTSA of a raise of road carnage gaogo imbeto yethiretwe getwa matatu onas kana babane yene matatu bethiretwe bakienda thirikari ithina mbere kwegiteanagiria National Transport and Safety Authority Board kana kiama kia kureithiria mantu makone na ukamati kia NTSA bakiuga matatu kana mitino eno nithiretwe kingiaga sana na yithiretwe kingiaga gukurukira kiama giki kia ukamati karatati gatona Ruto nithiretwe kina mbere kwegua kioneka ta ogoti bomba kwa bukiongereka kire budget ya kembe kengo kinyaniria trillion ila tukadhanta miongo thandatu na inya kurekana President William Ruto ena mubango wa gutumira shilingi trillion ila tukadhanta miongo thandatu na inya kire mwanka wa kithirikari mwanka tuthiete wa kithirikari iranio i budget imwe enene sana ya nthiguru nontu Kenya ya mbere kulingana na gazeti eno the country's biggest budget in history kuma nthiguru ya mbere enane kweka budget enene muno president's first budget kana kigene kia mbere kia rais ikaina mbere kwewa kinyaneria mantu kathumba muno nkoroki mawirane marathi na mbere kwewa kigagira Kenya na kuona kana mantu mamonde makaina mbere kwa makinyirika muno nkoki utigira ati na utetheri kinya biashara baba rungu na mwananchi wa kawaida tabura augete kire wirane ni bwa karatati gatutano mission 15B je mantu makoneni na wandi bwa miti muthenya we munde mantu mama okay muthenya we munde kana kagitania kantugoni no tuthiete na mbere kwegwe tukirikanaga na mantu mwanya kana makareka mwanya mamethiretwe maichangirwa ni uthukangu bwa riera okay theria tutienda kwanda miti ni to expect mbura ni to agitangire yombe wethira wanda muti wagita muti utikwenda kwanda ene kuririkana mantu mamonde methiretwe maichangirwa ni uthukangu bwa riera na antu bethiretwe bakirwo kwanda miti tabura thirikari ya rais Ndagitari Ruto ya thia na mbere kwekiuga na I'm happy nondu kinya county ya Meru mubango yo kaiwo kete na mbere muno na munde waziri wa urimi governor na kinya tongorere bange wakego bena I think techerembe bakina mbere kwa bakenda miti ino mantu mumethe makera girwago test times loans as treasury now removes all for subsidies kwina magomu amba kwina mbere kwa makionekana Kenya ibathia ndeto bakina mbere kwa bakiraithagiria uchumi bomu kagitaniaka na arende kwerekana national treasury kana kigina ikithetwe kiruta ikiruta kana yeteaniria matigari mamaguta na kinya diesel subsidy maguni mametha wa makionekana au mamethetwe makithina mbere kwegua mari na utethio thinkire baba ende maguta na arokwerekana Kenya tayari ibethiretwe bayikurukira magumu mange kathumba magumu makurukite kana magumu makoneni na irio magumu makoneni na miturire yago nende thineno ya maguta gwatuika maguta mama kaina mbere kwa bakionga gikara maguri kana makaigu makionekana wetu gutiga ntu kaina mbere kwa konekanaga bukego buri untu bomu zaidi kire mukenya wako ende mantu mama yote makara kirwa no tukurukirie buka ngatheti nenu yako Nancy karatasi ne gatwere ganga beti ya the Daily Nation ne narato gotegera kana manto da suspect yoria mwakuru juro ko agwetwa Pasifa Nyakerario na ambeta kwithirwa kesi yewe gitonyo ndene court ne kenda kwamba kwithirwa gichunkuno kiri manto jaja karikire kana kagwetwa Bebe Sagini
kuri wono ruri aja karatasi ne gatwiri rukuga Hope for Cheaper Pregnancy Boosters Kenyatta National Hospital plans for IVF unit kuririkana nandi couples barabombete kutha bagitwa twana na bate kuona kwa kagita mtu na chwete kana na ate kuona nandi ukomba kuthura kwina ontobu bukombe kandene ya Kenyatta National Hospital na Maguri Germany ni buru na gukurukira process kana procedure igwetwa new in vitro fertilization IVF na bukomba kuthura bugitetheria ge bara bachwete twana bakiagaga karatasine gatutatu kangatheti ya Daily Nation kwina rugono kana tribute ya mtu gwetwa Kimwangana uria ni mwini wa ndwimbo cia Congolese ringara kana rumba ni mwini wa ndwimbo cia rumba aretwa Kiungama na rombere kwithirwa gikwa Vakils Kiungama Mateta na muthenya Jumatatu nombere kwithirwa akinogokwa na harirwa anogoketwe aria aini bangi ja Tabule one of my best mwa aini banyimbo Tabule kwina Papa Wemba Tabule ndo hiyo Papa Wemba Lumutumba Masia Pepe Ndombe King Kester Emea na the General Defao akwire just the other day recently na kwina onge ogwerwa previously Congolese music greats such as Franco Luambo Franco Luambo Makiadi, that's now my favorite Franco Luambo Makiadi Makiandi TPOK Jazz kwina Dr. Nico Wakasanda na Mbongo Love Mpongo Love iyo sasa ngweta wa Mpongolando Ashime Mpongolando nande barirwa nombete kwinogokwa ari antu baba kinyabo bombere kwithroba kinogokwa rugono rwawe na njira inene ruikara inojokete kanyaga kanene kiri karatasine gatuthatu kuigukona mtojo ne analale na nkuma inene karatasine okauga tuthatu kwina 3.5 trees kana miti ni targeted kwando ni ukurwa na afforestation ndene na Kuru County na twita nambere kire karatasine gatuna President Paul Lusa set for talks in Bindi to stop fallout kana baraba rujaire itena kia Kenya Kwanza ni bombete kwithirwa bakethira bena gikaro na mutongeria wa Nthiguru na Dr. na Deputy Rigathi Gachagua muthenya kana rukiri rwana rwa bakomba kwithirwa bagechemania ndene ya State House nikenda bakomba kwithirwa bakiariria mantu mwanya I court ikomba kuthurwa ina mainya kana ikomba kuthurwa ina power ya kukick out tinted public servants I court ni nandi ikomba kuthurwa ina mainya wagwatikana na utumiri bwambete cha mwinge boy wagwata na maitia na ori mwitingo gyo thirikari wa mwinge court ina mainya ja komba kuthurwa igikwenga nyuma ya kuthingatira na kuona wina maitia. Don't touch matatus. DP tells Sakaja. Deputy President Rigathi Gachagua noretie mutongeria kana governor wa Nairobi County Johnson Sakaja atige kwithirwa akiangangia matatu nyuma kara ugite matatu ikeberwa ndene CBD na ndika Gachagua na kuona ntovubo boka affect biashara mono chia matatu na kinyachia akariba Nairobi County na areoretie Sakaja atigane na ntobubu orero forget about Nyanza. It is Baba's bedroom. Raila Ristel Ruto
bedroom ya baba. Huku ni kwa baba. Forget about Nyanza. Nyanza ni ya baba. Ni baba's bedroom. Watongevia Nyanza watongevia. Korero atire. There is no power vacuum in Nyanza as long as Mr. Odinga is still alive. In Nyanza, we have one party which is ODM, and that is where all of us belong. Mearioni mtogu wetu Opio Wandayi. No warete mearioni. Rugono ruru karatasi nega tutantatu rugono so interesting. Karatasi nega mugwanja twitete na raka nikienda tukwamba kutha tugitegera mangatheti. Kwina the power women rugono ruru tugutegerere karatasi ne kambere kurubara mugwanja barabara ndene ya cabinet ya Kenya Kwanza barabombete kuthurwa bagitonywa garone ya Ruto na kuretweka kurubaba ni boba ingiete kwana ni thirikari ya Kenya Kwanza niyo ina kurubaba ingi kuma Kenya iragwata oshiathi karatasi ne gatonana kwina advert kakenda kwina advert area karatasi ne ga 10 kangatheti ya the Daily Nation kwina report ire aje kuga cocaine use on the rise in Kenya. Otumeri bwa cocaine. Ibitete mon. Ino ne koko. Koko ya chai? Cocaine. Dawa chiambogita. Newe tu ata koko. I think ikarito kambuga ikyo otume me para bingiro que toba kido kana gejago. Koko. Ibe doro ba kido kana gejago. Me atu luganiga me atu koko. Uko ya koko. Kokendo kaduganiga nene koko era nene. Koriro Kenya eno tumiri bobo nene bwanda wa chia cocaine. Naria Kenya is a significant micro trafficking point for distribution by air and sea to the Indian Ocean and the Ocean Island state of Mauritius, Seychelles, Comoros and Madagascar. Ko Kenya iri ariere ni anto yomba ku access ndawa izi haraka muno no itena ndege na kana na roji no ntoboa Indian Ocean kidirikiria karatasi ga economic ndoga tuikia wange Senate committee to probe Mwangaza impeachment case kana committee rero mbere kuthurwa ikithurwa nyuma ya gikaro gia Senate ni rigiri na ndi gukaranthi na kuthingatira igamba ria gavana wa Meru irirwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza akethorwa na mwanka December ntariki 30 nikenda akamenya impeachment kana igamba ria weria kweberwa getine kethora rigeta na mbere kana noka rikomba kuthurwa rekeberwa ni nyuma ya senators kuringa kura muthenya Joy Goro bomba kuthurwa bakithura committee iria komba kuthurwa ekiariria igamba riu jau ni kuringana na speaker wa bunge ya Senate niwe Amason Kingi eta Amason Kingi yana ngia mono ngia bungeni nandi Kingi ndo bakuingia mono bungeni agato Amason Kingi lakini wachoka kwa bakamweta ate bakamweta ntiba mweta Amason Kingi Amason Kingi mbere sawa mbere tio magaroka kire break ndio na control of budget na thire twaki na mbere kwigwa giukagiria kayo na monongoro kitaririe kuga ati marando mari iguru Kenya twina marando Kenya twina marando na niunda igwo kiuga budget ikejeri iguru tutaenda wapi kauga kwa watu tuakoba kulingana na control of budget kana uyu tumwita mwerekero wa kigina eta wa Margaret Nyakango ethiritwo akiuga marandi methiritwo makingiaga muno kana mantu mama konene na gukoba na nthiguru ciome nkwethiritwo kinambere kwa gukingiaga zaidi kurende kurugamite mwanka trillion 8.56 maradu trillion na totari ya jara jange trillion 8.56 ito gwetia kwa finance budget no bakamtu ithandatu ni nyuma kengo kengaro gamano kulingana na ripoti ira thiritwe akenenkanirie kire thirikari thiritwe kiuga mantu mamethiritwe makiumanagia na kana marando mamaki ima mieri 3
mieri ithatu kiri budget ya 2022 2023 mieri ithatu aki katurarombere menya mieri ithatu ya budget ya thomero ya mwaka uyu ya 2022 2023 mweri gatandatu ende kulingana na control of budget ethetukwa witiko kwa marando ko atheretwa akiandika kana kwethetwa akiandika wangatheti-ini ino kwethetwa kiumania na mieri ithatu ya mbere kiri mwanka wa kithirikari wa mbeca ino ara kulingana nwe augite marando mama mathie na mbere kwa makiambagiria trillion inya kathante 19 mama thie na mbere kwa makiromba kumakiria tongo ni yatongoli baromba mbeca thirikari. Do you know that bate gucokerwa nuntu bideja o bakajokia kaire bagatuya atongoria baba bethiritwe bakiromba wa chiringi trillion inya kathante imwe kenda koko batwina ndeni yabo bare oko Kenya wena twina marando na then kuririkana kwina external lenders na barombwa trillion inya internal readers beto atongoria bakuma ndiguru chiome na barombwa trillion inya kathante 37 ciogutetheria ikiririkana ciogutetheria mantu makonini na uthina mbere bwa ndiguru kyo gitumi bayo kagia arende kurikana marando mamwingi methiretwe makiongerekana na gicunje kia mugwanja arende trillion inyanya kathanta chiro chathie na mbere kwiwe na gikirombo kuma September tariki 30 yani marando methiretwe makiromba wa September mweri wegana mujushuma meati utwiye nionti yemeri ya gishonko mweri okenda no wetawa badeni yemeri ya Kemeru mweri wa mbere Kemeru wetawa ata generation yere kweno imbije angweterete uga wetawa ata ni ankwenda uga ale meatigo meri yetu na kibaraka imwanya muno ndeto ire yanu na yetu twina mukungu mwero muwanja mushushuma mweri ko jokia karabije ngwetere ningi migo kauge muthano musege kwina mukungu kwina na ningi yondi miye lakini ntubadha tutemba ngothera tukiro yombe tibutarire yonde kogu marandu mama no maririkana kuma September 30 kuma September 30 mwanko yo imomele tumakirombo eno trillion inyanya kathanta 0 chia bachino chire tukirombo the control of budget nkurukene twagitayena kuga 2022-2023 budget kuma ko inambere kwekere kagerwa marando mama imethiretwe makionekana kwithirwa magita etege gogu na mwankagu tukinyitende no marando mama itemanda kwa makao mano ndikona kwena chingi kwirira rombetwa trillion imwe kathanta 39 kwena chingi agao trillion imwe kathanta 17 yani mbechino ichithiretwe kinambere kwegwa ikiromba watukinye na yathiretwe batukuga tukibaromba tukinye na that ken to dinambere kwa tukiumagira ra that ni ken dutero arongea gukethia ken ngokethe kamono ken etawa ken free ken free ndiona karatati gatuna na kwina mantu maria gao makoneni na bura ngarama ya muturire yethiretwe kithina mbere kwiwe gitagia na ngarama eno ya muturire yethiretwe kinyangagia mibango ya Ruto mibango ya Ruto nonto mantu mama ingethiretwe kibangaga akienda ukinyaniria mairirwa yura iri kurigeria nonto utiebuka turetera ngora ngora ikaringana na ndere umite ni ngore mina tena ndere umite itamba iramba kiu gituma wanguo bwe bita itenge kwina ngora ende watie bugomba ko banga kugurira bibi okagurira antu ngora bekire bwega na batire na batiena gantuka kure batenyirinya kyo batiena kogu kwina mantu maria methiretwe makina mbere kwiwa makina nkagira thirikari ya Ruto headache bakiba nenkagira headache kumania
na mantu mama ile tumakina mbele kwa makionekana gande groni aririkana raisi na ile tukina mbele kwa ikurukagira pressure kana na ile tukina mbele kwa ikurukagira muchukumo umunene thirikari nino yake kumana na mantu bora methe tumakinya muno nkuruki mantu makone nina ntuwigana bora bangete in the 100 days akewo kinyithanirie mama ene mantu mama mumethe tumakira makuiwa maikinyanirikaga kumania na otora tugaga romu itakirwa ntuko mwe lakini ende meya we mutongorie to expect mantu mawo wa wingi lakini nande kinyawe economy yetu no kono nderari meya tio turi kwa ya kura kwenda kumenya mantu tote kwenda meya ja economy meya waturio waturuthira ona na twakunenkere kura kengo turuthira ona no nga ayo musaringe mana kumegoro ja ende no abati kumenya we bona gatuika nderira no aringia mana kumegoro kano kanderira ari oyo wao Oni kondema antiko mena. Madhayo. Madhayo ora mugitithio goti. Madhayo mugitithio goti. Madhayo ari mugitithio goti. Afrifi. Afrifi ari mondeko. Ukabo. Isakayo. Nawe tunuye ta Afrifi meawe. Nawe tu bawe ta Afrifi. Afrifi place. Kwena Philippians. Philippians. Kwena place. Ana Meru babati go to ata. But any place. Philippians na Meru. Na Philippi. Ende? Lakini nawe to kwena Philip. Atawa Philip kai Philip. Wena go mabana tenu? Okairo kotini go. Ai. Kono mata ku. Okera okiria mandiko li. Philip. Okiria mandiko. Okiwa wa Philip. Philip nawe etawa biribu. Of course inana. Etawa ta biribu. Biribu. Ndire lakini mumero by the way. Iko marieto makwena. Philip na biribu. Mono ya kwa ana. Makorutana. Biribu Philipo. Na uginya Philipo. Ende Filipo. Ale, okado kia. Gechori kiuga gata Philip gechori. Wa Filipi. Hapana. Aya. Ndauga Filipo. Gechori tie fi. Gechori kambi. Gechori kambi kanini dia. Filamu. Mama marieto le. Mama marieto mawo. Filamu ya lakini ndewe tarieto ya muntu. Yani like ndewe tarieto bora kuga teno kuona rieto ta Faminas. Rieto Faminas. Na Kiswahili ni Paminas. Uongo. Okay, marieto maichenjera lakini tia nkuire munde. Oka go translate marieto. Tende tuliuga rieto tere Philip. Raya Meru ndegatuika biribu. Biribu teo. Afaminazi na Meru. Atia tekana kuthongera maisha mamu. Mafaminazi. Tuliuga tigana maisha. Meko kondo mpaedi. Arentio kolongo iria. Philip aya Meru kana kirara karetuika biribu. Aya gechoiri atiegwa mbautuika Philip. Na gechoiri getie yani like watu ga brentia yago ta watu ga phone gechoiri we witendi no kona teru tukuga Faminas toya kodama gechoiri we Paminas si kila kitu etiankwire ne kuringana na toya ke gechoiri atie to biribu kana etwa Philip ayo Filipo. Ekaringana. Filipo. Ayenoga Filipo. Ntaraka lakini tekira kintu. Uga Filipo. Iyo sasa. Uga Filipo. Nandi maigo yako kwenda kutika. Filipo. Good. Lakini hauna. I like that. We mwalimu mwega. Ikoto rutaniana Filipo. Che Filipo. Ni au kuga. Nkuga gato. Kuikyo kuthomaga. Nande mbere odogani ndio kuga. Ndia ko eneria kweli. Mbere odogani na mbio kugaga. Karatasi ni 10 mbere ntia odogani bwangu kugaga
Karata ni gako mikena ri muthugani wa bairi kire Bebe Sagini Bebe Sagini no tudankero gono runansia rwa Bebe Sagini DPP we approve case against Joe Maribe kezira ya Joseph Virongo ya Jacqueline Maribe no rikane no tukona rweru kire nenye sana Kemsa Bass County over 8 million unpaid debt kwena marando million 80 itende kiri Kemsa ni barabe na gonto watu bondi kana barabe na gonto kwa babe na ba kwena million 80 itarende endi ide nene bakobatara kwa bakiriya kana kwiga bakingagirwa mbaina abantu bakunda mishoba nukunda mushoba kani ngana ijo kumenya jo sonda no mushoba bobo ya ndenda kawetega kale are menya jo sonda ombore mutu sonda idaro ikirina mtu akinywa sonda kaduganisha sonda idaro ikirina bambo byabirinde ni yenu okabinywa utiokera just chido chikirina mushoba exactly lakini ile meatio gabwetu tio tunyamutu wana to sonda mishobeno mata mumirwa kunyu muchuba chosonda kojo tambi timo shobwa sonda mushobora nkwarire are oni nanta mejo ko kwarire otiere ondoga yosonda jo juice mushobo nkwarire nata muntu mea obateri kurodha kanyamu ogekira nainso ugachoka ogekira imbiyo wiye sumu muno sumu mbira etu me metere kuye sumu muno kwena metere to mithuri jira jo toreria okanywe muthuri okwa enno bateri wekira nande utekua wekira mithuri wekira nto kuruga wekira mithuri okini ugachoka ogekira metere wekira nto kuruga twinto todo metere kwerengi sumu mitera ile ukadhukia no mbikira mwarubaine ukadhukia nukwana mitenu ende mwarubaine mitenu yega na ukadhukia kanyamu takandisoro kanini ukaminsha ndeni ngekera muringa ukadhukia kanyamu takabire kanyamu kare ku ukadhukia ntongu antongu ile tole ya tiga are ntongu chire yawa hi mudaraka my friend mudaraka ali ya ntongu icho arethetie naguo gatwentongo ile cheka yaba tira kwena the Sodom Apple ni Sodom Apple ende mudharaka arethetie atuya ntongo na ukithakani akathia kire yenu chote yana ukithakani na tairi ndo zitharaka tuijita tharaka tuya ntongo na ri ukethia mudharaka arethetie by the akaragira kime ni kime kirungi tigana na nto chatharaka nto chatharaka nto batharaka nanje atiwe tige murethera wa Meru TV gatumagaroke kidogo tuina mbere kwigua tugicokagira ethari uri ngiko mtu au twera morning okwero morning to you othiete na mbere kuretheria Meru TV uro teriko na kwikira tukuretie mbere tutumagaruka kwikira tukuretie muretheria wetu wa Meru TV tukumuria atiri no kuona ataka governor Kawira Mwangaza akaiwa kionokaga njarani chia Senate do you think no kuona taka governor Kawira Mwangaza akaina mbere kwigwa kionokaga njarani chia Senate no ke kanate onoke ko ugo twire uninka uganduma na niyo nkauga ugu twire moni maku agu moraithere wa Meru TV twachokera tukaina mbere kwa tukirithara ithagiria mantu mama no twire rwetwaragira kurukia namba yetu ya thimu ni 0720 888 888 0720 888 alafu ewenge ni 0734 444 enu kwarere watando chia radio ya TV ya dere ya TV ni 07 0720
888 444 444. Oh. Yes. Meande wono kwenda no ye me Woni meande mbere ndimenya cionthe niyo to chimenya cionthe lakini ende turira era muraithiria wetu agatwandikira niyo agatwandikira era twiniaga ndeni studio neno ya 0720 888 ukatwira kethirwa nuko nataka governor Kawira Mwangaza na tatira uyaringwe tiko ringwa no tinkona tiko tinkona ntikugeringwe iko twandikira tu SMS gatira do you think governor Kawira Mwangaza kewa kionoka njarani chia Senate nuko nataka bokaombekana gatumugaruke kidogo murithere wa Meru TV wona twachokera tukainambere kwa tukiaranagiria na muno nkoroki tukainambere kwigwa tukimenya mambo iko namna gani niyo bambitaka wethere ni Faminas wakimatha na ni bakambita nanse ndogo nitoshokerete Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega mairi kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngari ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Na ndeturi na kiguni kiregwe mochari uturi ochurage na mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine to Kenya niti ya Kenya kireo Kenya nilubwa mutarajo mwero jua CBC. Chukuri ya tuturi na arito ba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti ya bwa igorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunareareria gana antoa marete kwa ana beto konogo kathira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha irio nituto watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia pipi 1 mwaka klasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroketurungie chukuru kanoturungie thimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. Negi taringeria gukongwera monoka gitagaka ka thigongo cia Christmas na mwaka jomwero dere negi tarire anto bachokaira matorene gukongwera nanto bamuchie na chore bao amona bore tukathingatira mawatho jau kamati na ugendi barabarene riboti kumakirerwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe magana kenda na banana ne bakonaino na mitino ya barabara kuma mweri jua ere mwanka mweri jua 10 mwaka jo. Kinya mitino ikiongerekaga kiuria niri ndereba beto ni bakumenyera ukaria bwagendi bao kana kiabata ni ngotorega torine. Nema mo batuja gendi bantuko gwantuko ni jagetomi na ne babatere kodojangariria bakogenda na chio mwanka matorene. Guchoke biure bi Meru TV, Meru Digital, Dhiri FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura kirisako ya ngari iria wendete giotungata ogiteri na uthingateri bwa mawatho jau kamati. Kampeni idi imurikite agendi na atumiri barabarani kenda bakarari riria bagendete.
nande kĩũria nĩ atĩrĩ baria bagendete gonto mwanya mwanya bari na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura kiri sako ĩrĩa bakwenda ne ukuringira sako ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya. Ririkana kuambiria na rĩtwa rĩaku na rĩo kuringa kura uri na sako ĩrĩa ukuringira kura yaku. Nkoroki no uturingire thimo kana utume SMS gukurukira namba izi 0720 888 000 kana 0734 444 725. Oringi bwa kura ithi bukaingwa ntariki 1 Januari mwaka 2023 na muchindi kwewa kewa ntariki 2 Januari mwaka 2023 ithagathage nande kwigika sako yaku. Machindano jari gukinyira gukurukira wonjorithia bwa Meru TV, Meru Digital, Theri FM, Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Negi taringeria gukongwera monoka gitagaka ka thigongo cia Christmas na mwaka jomweru dere negi tariria anto bachokaira matorene gukongwera na anto bamuchie na chore bao amona bore tukathingatira mawatho jau kamati na ugendi barabarene riboti kumakirirwa ngirwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe 908 bakonaino na mitino ya barabara kuma mweri Juairi mwanka mweri Juai 10 mwaka jo. Kinya mitino ikiongerekaga kiuria niri ndereba beto ni bakumenyera ukaria bwagendi bao kana kiabata ni ngotorega torine. Nema mo batuja gendi bantuko gwantuko ni jagetomi na ni babatere kudojangariria bakugenda nacho mwanka matorene. Guchoke biuria bi Meru TV, Meru Digital, Theri FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura kiri sako ya ngari iria wendete giotungata ogiteri na uthingatiri bwa mawatho ja ukamati. Kampeni ithi imurikite agendi na atumiri ba barabarani kenda bakarari itho riria bagendete. Nande kĩũria nĩ atĩrĩ baria bagendete gonto mwanya mwanya bari na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura kiri sako ĩrĩa bakwenda ne ukuringira sako ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya. Ririkana kuambiria na rĩtwa rĩaku na rĩo kuringa kura uri na sako ĩrĩa ukuringira kura yaku. Nkoroki no uturingire thimo kana utume SMS gukurukira namba izi 0720 888 000 kana 0734 444 725. Oringi bwa kura ithi bukaingwa ntariki 1 Januari mwaka 2023 na muchindi kwewa kewa ntariki 2 Januari mwaka 2023 ithagathage nande kwigika sako yaku. Machindano jari gukinyira gukurukira wonjorithia bwa Meru TV, Meru Digital, Theri FM, Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Chukuri ya St. Agnes Maregaturi Marega Mairi kuma taoni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya kinyangima. Nande tuli na kiguni kiregwe mochari uturi churage ina mwana kuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Madhabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Koro kine tukinyanitia Kenya kire ukinyanilu bwa mutarajo mweru jwa CBC.
CBC. Chukuru ya tuturi na aritoba boarding na discourse alimo ba kuungana na bari na utiabwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antoa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituzo watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia pipi 1 mwaka klasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkuru kiturungia chukuru kano turungire dhimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. Chukuru ya St. Agnes Marega turi Marega mairi kuma taoni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngari ya kimathomo aja kaunti ya Meru na kinyangima na ndeturi na kiguni kiregwe muchari uturi ochurage na mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na kinya mathomo ja kompyuta. Koro kineto kinyaniti ya kinya kireo kinyanilubwa mutarajo mwero jwa CBC. Chukuru ya tuturi na aritoba boarding na discourse alimo ba kuungana na bari na utiabwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antoa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituzo watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia pipi 1 mwaka klasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkuru kiturungia chukuru kano turungire dhimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. Negi taringeria gukongwera monoka gitagaka kathigongo chia Christmas na mwaka jomwero. Dere negi tarire anto bachokaira matorene gukongwera nanto bamuchie na chore bao. Amona bore tokathingatira mawatho jau kamati na ugendi barabarene. Riboti kumakirwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe magana kenda na banana ne bakoneino na mitino ya barabara kuma mweri jua ire mwanka mweri jua 10 mwaka jo. Kinyamitino ikiongerekaga kiuria niri ndereba beto ni bakumenyero karia bwagendi bao kana kiabata ni ngotorega torine.
nema mo batuja gendi bantuko gwantuko ni jagetomi na ne babatere kudojangariria bakogenda nacho mwanka matorene guchoke biore bi Meru TV, Meru Digital, Ziri FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura kerisa ko yangariria wendete giotungata ogiteri na uthingateri bwa mawatho ja ukamati. Kampeni idi imurekete agendi na atumiri barabarani kenda bakarari ithoriria bagendete. Nande kioria ni atiri baria bagendete gonto mwanya mwanya bari na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura kirisa kweria bakwenda. Neu kuringira sako ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya. Ridikana kuambiria na lietore yaku na leo kuringa kura uri na sako eria okuringira kura yaku. Nkoroki no uturingire thimo kana utume SMS gukurukira namba izi 0720 888 000 kana 0734 444 725. Oringi bwa kura idi bukaingwa tariki 1 Januari mwaka 2023 na muchindi kwewa kewa tariki 2 Januari mwaka 2023. Kugwate ogeni okairitu itanambere kutha tugitegera jarajari mangatheti ne tukithirikaira ngatheti chetu na nkurikania njarene yakwa ninde na ngatheti ya The Daily Nation na Faminas na ngatheti ya The Standard. Tukithirikaira ngatheti je karatasi nega 15 ni ati alarm as deadly Omicron variant crops up in China kana virus yeje gwetwa Omicron nyombeta kwethirwa nande igitonya ndene ya China na muribo juu hatopu jote ambiria China joeta ja corona no ntonande wana na corona corona ki plan corona idawe ai borungu na to eberia kim kurena karatasi nega 13 kuena katuni iriaja katuni yeje ndeona ikiuga go slow ndeona ja deputy ote DJ oye DJ ono ari karaja Sakaja yeah akwero Nairobi City Revised Plan na Gachagua akarerete giti kinene yaku alafu awatira giti gya Sakaja kateka nini tu ale mwera evimpora father tulia fafa slow down katuni yo na rogono rwikarazine ga 13 karazine wakakwina kioria kireja might Kenya go the Ghana way unto bwa corona manto ja corruption na wokeria economy. Karatasi nega 17 Erugaretas uphold chapter 6 of constitution to end corruption and unethical conduct. Kire katiba yetu turerwa tujukie kana tugwatire chapter 6 ya constitution ni ukurwa na corruption na mitugo eteagirite. Karatasi nega 18 kwena manto jegie poverty ndene ya Migori County. Karatasi nega 19 gangatheti ya The Daily Nation gwe muraithiria wa Meru TV kwena campaign yegwetwa mission ya Jaza Miti # ni Jaza Miti na kwena kulaunch kwa kuandi bua mite campaign na campaign yu namba 1 ya mberetie Kajiado County yeta mwanka the 47 counties
na batu turijira namba 19 Meru irijira namba 19 na area ekomba kuthurwa rintere atikania east kire muito kana kuani hill ino wandi bobo metebo getara mbere rugono ruru ikaratasi nega 19 karatasi ne gato irina gato datu gategate faminas kwena manto ja maguta ni ja kwalirwa. How often should the gear oil be changed? Ne umenyeribu ngari yaku, your car owns the key. Umenyeribu ngari yaku ne magita jangana kana ni after gita ngani obati kodora oge change oil yaku ya ngari yaku ne ukumenyera ngale yaku. Karatasi ne gatodatu kau kena Christmas alcohol and the family manjo yato kwalira ya bwa wetithia ngari na kunywa wetithia ngari kwena kiuria kiria gikwenda kuringana na rugono rwa rwegoro rudora turagia Jesu okethora aciari Kenya ora kuringithora gwikaraga na kuacha turiro what can we learn from the family Jesus was born into nata tukuthoma kumana njaire anjeto atiariri na rugono ru ke jara tukuthoma rugono rwa mere na Jusubu ro tarirete bwega karatasi Joseph Jusubu na wetu Jusubu Kemeru Joseph Kidaraka Joseph ume famina sindi na madharaka mantujo jombe ompairete woliveri Christmas alcohol kwena mantujo ja kunywa nchobi na gwetithia ngari ankwenda kurekania na ngatheti eje wives Christmas is a working day, your holiday comes in February rero Christmas yaone yaguita ngugi holiday yawe keja February mbuga bagikwa Valentine ore wareti yao ni mutaalamu wa mantu ja relationship na parenting aretwa Katimi ne mu Meru no na Meru ititete ataramu na tukongana that's nice how to turn a really nice guy into a bad boy kwena rugono rumwe jaru na ndatega ndiona imi andarati kana nembi ukoru nembi kuendelea aza nto ojo in bad boy gakuthuganiria ri arethuganiria twari na nchobia gu kuthugania na kuthuganiria oju na kuthuganiria njeri na kuthuganiria Irerwa for some strange reason these girls kept going after these boys. It is the strangest attraction I have ever observed. Okay. Sawa rugono ruru riam tombe tudhirekeria kana tuikia stardom no tudhirekeria kinyeno korero iya izwa eu tutagere dhirekeria no maybe is why a blood new car needs to be run in wagurangare kukethana no wena mibango ya kugurangare ndegete ja ngurangare kuunda gitu ja kugurangare kuichiama inde toirio otiacho ni nyanga thetini rangi inde toirio ino na ndio kaka agutethia rugono ruru gagutethia gwo kwenda kugura ngande hakara gwa kagita lakini bahati no taumire au kugura kagare no agurire kugura kagare abi taumire nawe tumire let's work together to reduce road accidents bolishita wa kagare turero titaniria ngogiamwe families turero titaniria ngogiamwe karatasi na gatona ni ukuthiria accident kana mituno ya barabara igitarire ya Christmas ambao tuikia kire undategera nkona boye sana nkibanga ni kugura kagari kwina mburi cina ara watimu cita wa kagari mburi mburi ya kagari ndio tole mburi lakini ndio kugura kagari umeno nkwandika nkari kwe kagari na nkari na ndi mburi icho chitagwa kwina ari no wita meya kwina marieto ma mburi tabawe wa gatumba kavembere kaguaro
Kama yeto mamburi kagwaru gatumba mwaro mujiro ari chia baraka tigana kwena gashigi nakwa nuwe gashigi ari marito mamburi chenita mariko kabembere kaboni nanto na mariko mage kaire na menya kwenu bogire marito ya nyamo bwaja nenkeranto abenya nawe tukwena tende kagwaru kwena gashigi kwena mutabu kwena karungu kwena gakio kwena utega ki utega kio utega ki buitete tokio kwena gashigi kwena ndaina ndenge yeta wali kingatira kwena kivega ai familia imbije ukaga jonda nuntu no kumenya utekio kijanya kaza jorongo gato dirikiringa betieno Kemsa Baz County okay ni turaithiria rugano rwa Kemsa tuthi karatati ni gatugana rinanse tuthi karatati ni ga 14 kirenga theti ino ya The Standard karatati ni kaga tuna turethira rugano rwa a task force of resolve tuna kanaga 10 nauga 10 eni nomba ko inda meria 10 wewe tuna nonto nombu ya tuna no kwega tuna okay go tuna na ndoge tuna okay sawa mantu makone ni na KTDA ya kulingana na ministry ya urimi na Kenya kanjo ya magavana ibethiretwe banga na kuthondeka task force ireka inambe kwikirithegeria mantu makonenie na erekeria ba mayani ti mayani ti mayani nago etuko majani nako niko mayani tukariunga no ntu wemo ibethiretwe bakirutha kamitino kana bakirutha ya ikundi bibi abia bikainambere kwa bigitigagira arimi ba mayani bakoinambere kwa bena gantokenera kulingana na waziri wa urimi agandegoroni etwa Mithika Rinturi augite thirikari no thiete nambere kwa weke banganagia na kubanga mawatho mara makayonambere kwa maitigagira arimi bakimera giki bakoinambere kwa bena ganto ga kukenera Nancy ukagwa tokumia KTDA yethiretwe kithongeru mantu kathumba nethiretwe yoyoti makate nethiretwe makatero riena makatero minko makakoletumira na yina antu bethiretwe bakirembe ciarimi bethiretwe bakieguna na urimi bwa antu baba kwa wende thirikari ni kubangania mibango ya gutigira ati babethire tubakiria kana bakiura na mbeca ino cia arimi na bakifaidisha bongo kuma na mbeca ino bakwina mbere kwa bakithokagirwo matagara makiwatho aji 37 kwina onto bumwe bombe ya gikeno ikuona muntu ena njara ya hoteli Nancy na ikitumi kagita konde mbuga kagita kara wena gantu kanini ibwe woka kagana na orate nako kagita kara wena wotibuna bawotevia ibwe woka wena kiao ya hotevia no kuona kagita kara wena juice chiaku ibwe woka ntiranga kunda no kuona kwa wena njara ya kiao governor wa county ya Nairobi etawa Johnson Sakaya na thie na mbere kwigua akiona ni kiao kiri aji 37 barabethiretwe bakingagirwa kana babethiretwe bakire mukoria bill chiago na ara cibitari ni cia Nairobi araugire njira imwe ya kubanekera kanyaga gukungwira thigonko na antu kwa ntu bokiao sana ni karikale ya diabata ni karika I think atongore babati kwa bakiora nagiria onto tabubu na ingwetigia mijieno ikaina mbere kwa yena gintu yokenera akeri muthenya wa Jumapili augire miji mingi ya kwetiri na mbere kwiwe ikongwagira thigonko eno na endo bago no ntubwa bamwe kuwa bakira mwikoria bill cicibitari na baina mbere gutwika batire kerua mono twika ibabuire ontubura bwethiretwe bwina kithikiro zaidi na kulingana na ontububu nethiretwe kina mbere kuga baraba igwite bari city county hospitals
bakainambere kwegwa kana kainambere kwa kibali agira bills chiago na ara gukwerekana kuringana kana kumania na ontu bobo cibitari muna Mama Lucy na Mbagathi ira chithire twikirekeria antu baba augete akarekeria akainambere kwegwa kirekagiria kana agira antu bills kengo bego bakiumarukaga arende governor thire twakia werane 18 ba aji bethire tubakirekagira kuma cibitari ya Mbagathi hospital Nairobi 19 kuma cibitari ya Mama Lucy Kibaki hospital na Nairobi kinyayo na ara kuringana na record kana kuringana na bora ko thire kari kuma na county ino nithiritwe yina kana county ino ya Nairobi nithiritwe kinambere kwegwa yina pending bills karibu 900 cia ajibara bethiritwe bakirema kwa bills ino na ngwetigia governor kewa kiruthaga untu bwega zaidi kuonaniria kuonaniria wega bubu kiri mijino Senate nithiritwe kibanga kana nithiritwe ikirutha kamite ya antu 11 baraba kainambe kwa bakirithagiria kuma kurutweteni kwa governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza Kawira Mwangaza Mwangaza governor Kawira Mwangaza ara Senate yithiritwe kinambere kwegwa ikibanga bangania antu baba kana yithiritwe gitara member 11 baraba kainambere kwa baikara kamite nino antu 10 kengo bainambere kwa bakirithagiria imbiyo kurerenge county ya Meru kiri gikaro kya mwanya muthenya wa igoro kira yitwe ni Senate baba kira na Bon Karware Jackson Mandago kamite no nithiritwe yena kana kamite no ya antu 11 yithiritwe iki compress kana yithiritwe igitara baba nkugagago kwena Bon Karware Jackson Mandago Karungo Thawa babo ndea liroba no nkuona mtu tukumenya kwena Agnes Kavindu Jones Mwaruma baba thirito baitaro kamite nino na bakainambe kwa baikaraga Antonia Ntugo 10 giwe shonko darumana andumaga darumana andumanda minsha mitamboni bakego baikaraga Antonia Ntugo 10 bakira ithagiria mantu mama na ukagutwika bakona gutie mabetia governor Kawira Mwangaza ayanamo governor kewa kendereaga na in case wakakutwika bakego bena bakionaga kwibantu gutakuthibwega kana bakionaga governor nethiritwe agitumira bicino na kana mantu tamara akainambere kwegwa bakia kiri Senate bego bakiringa kura na governor of course akegwa kigitabura kegwa kiumarukaga utongoriane kwina karatati ya 13 ndio nambisha ya katuni iria gaguna sina mureithiri wa Meru TV ndio na gawi governor gitikia kiriagao obichini ya governor akalindia gao gitini yake na MCA aliaga mbere akiruthagirwa massage ikamwari kariagao kanyongoru kinya gatie na malinda gatie na mamishi gatie na malinda gatie na malinda karia akiruthagira MCA massage aigiritwe maua aigirwa kandu ndiona kwina inya whisky ambere kwina methere yana nkima michere manjuice yena mbi ngabana areoria MCA tafadhali kwe ntubonge tafadhali emwire na gitiyo muno tafadhali ti amenyekethera kwina ntubonge kwenda nkuruthira kenga ndionga yako kana kendo we comfortable oyete kondiongera oyete kombona yani umantu mara mbichere kweja ni governor bakigeria impress MC kengo badinambre kwa bake bakara kana kengo kenda bake pichaga na wantamara during this festival season I have directed the police to crack down heavy and without exemptions on the fun flowing of the traffic rules. Oyo waziri wa mantu makoneni na ukaribu andeni kithure mwana wa kendeke ariuga
during this festival kana kiri kagita kathigonko kagita kanyamura cha thigonko imbethetwe nkiathaga bolishi bathi na mbere kwigua bakigaga kana bakithingatagira kana bakiruthaga bwako batiri kuona ate kwina ukareba kugana na gutari kinya muntu nomwe ukaina mbere kwigua ukiunaga sheria muno sheria cia barabarani icio waziri uyu akuga during this festival season I've directed the police to crack down everyone without exception. Utarina muntu no uliko okuthi mugaru na mantu jau masheria kakikarata tige comment that should state sell its entire stake in Kenya's Airways. Antoma konina Airways Malayao should state sell its entire stake in Kenya Airways nibatiri kuwekenda yake agasheuka yo kiri Kenya Airways rugono rudeaga kwina mantu mama ile tumakende kigorona mantu mara Kenya ile toke ikiona kana mantu mama ile toke ona kuma na Kenya Airways na Kenya achari ile chile tukiona mantu momonde imethire tumakende kawa kwina irugono rungero nkwana rwikire twenya muno out when the audit culture of banning books after examination standard 8 kana itoba kira zit bethe to bena mutu wa bali kichukuru bakibitha ntike barutha academic fire ito abithagia barutha primary and high school mostly ndo kiriwa okra academic fire okauga wewe ni mwananchi sasa okra academic ende koirwa how akana ikunenkanirete mitatira yomba kuiwekero thikaga gotigira ati mitugo eno ya kubithagia mabuku nyuma ya igerio ikwekithira kwekana aitobengi ba class 8 na ara Nairobi bathia nambe kwa bakimutagia mwanki umunene na bakego bakigeraga mabuku mago nyuma ya bara kigerio na kure wenya wombere ko yake bibi academic file kware na storage imagine mwanki to ime mwanki umunene sana ndio nari ngitu mbicha ore kana mwari umuna werekere mwanki na athi na mbere kwigua aina mbere kwa akiamukagera degree yake ya aina mbere kwa akiamukagera degree yake ya mbere mea mwanki degree yake ya mbere mwankini nukwerewa ndika nukwerewa bwaba kuwagere mwandiko ngatheti no bwakugera kumanisha mwari muna were mwankini na ethirwa akiamukagera degree yake ya mbere ya kubea inyambere igerio bira bibetie hako amukere koya athina kwa kibe ya uthio njara na kinya aina mbere kwa kira wa cibitari by the way kengo akaina mbere kwa akiwata motungata okaya kwigua tibwa mwari kana okaya kwigua taina mbere kwigua kiono kagua kana kilo cibitari ogu maybe mantu mama kiwa mema nne zaidi ontu burende alitobethire tubakiro bareka na matugoto bo bwethire tubukumira warira ampomi chekere KCP kweregera kurekerwa emundi narua today ampomi chekere KCP chikweregera kurekerwa emundi gatwana ukeo kaliata mantu mange mankwa na methire tumagekero inyari mantu mariko nkona mantu makone na biashara how to prepare for retirement as a small business owners boro kubatara kwigwa kibanga nagia kuthiritaya kana kunoka wina ka biashara ya ukani kana menu yinya mtu na biashara na thia retire do you know that ende kwerwa mitaratara ya boro mba kwebanga how to prepare yourself for the retirement as a small business owner gishonkwekwe nyombothia meonkunyata mbake Twitter chaos too much there are other options man tumakone na mitandao mama kwa kuliranga ngabeti kuliranga beti no okaina mbere kwa okay bonagira mantu mama betu magikiro inya kire ngatheti ino na kuya kuga
ala ogokethori inchambe ewetwa Tosh kuma na rantere chuka Tosh na takuga Tosh ya kwera ri aduga hai Meru TV tumechambua magazeti vizuri hiyo tuchambua magazeti bwega Tosh na kambira Nancy no weto Nancy etega bwega indeto inene iri agande tuchina mure muno Nancy Muere baweta nawe to no weta mtu wewe Fabulous woi ka ndike weta Fabulous ende oyo no weta Nancy ole kwera mutumira namba yaku are tia kutheka imanto magatuguna kwera mutumira namba yaku akengo sukumire Christmas. Atutumire Christmas. Mwere atutumire aja. Eno yena namba yakwa? Eno yena mpesa. Etena yo? Anti yika yena mpesa lakini yaku ndio naja eneo. Yakwa yena. Areto. Iwa kwenda mia. Areto. Areto. Areto Tosh kuma na rantere chuka. Tosh nkeja chuka. Aga eni nyuna ninka ante kuretera wena go mabwande to ino ndagira ante kuretera gakuigo weterwa go okay utiena thina kwena kinyago ngere agagutwira mugeni metubamba sana leo asubuhi tunashukuru Meru TV hapo ndo nyumbani bwega sana ntu kuinambira kuigwa okionaga kana okegwe wena kanya gako thaithira Meru TV ndio na gatuthite nambere kwa tukithirikathe mama ekeretwe inya lakini ndeto ni Tosh niyo no ntumire no kurikana ikerere gake aina erija ora mutumikwa mwathani athire amwe yani darimo bitija gwako bikiri amwira ibana man baba athire gutombe kwa maita mugwanja ibana man baba tombe kilomita mugwanja itombeke ende ikireri ulikuwa amutethiri wewe ni erija kairisha ni erija we na gomo bwande tenu erija kana erisha omo aba ende ambere tena eli no we ari muruti wera wanjara okirori oyo urathingatire no ntuba bakwena bie goba geazi ende geazi ari muruti wera wanjara wao wanaman kama kwenda kumbura kila mitambo ene mukandineza no yakuwe director gato karutha ugu bumpe kanya mubatirie wetu yentu wemwe mubatirie bwinde tu at least ntibwetie mwathi ntibwetie gantu kana ne mubatirie no nto Nebukandineza wewe director no ugana Nebukandineza anyway ende ile mkuwe ende niyo nani toyo ontorea wa orenda kwageazi wewe bio wale gatabura ntarega anda ugankagira no te idarimo abinkinyira ora bipati abije ke baikeni bikwejeta tiga ko boycott wega sana uniandirikiria ngatheti ndiandirikiria no tundiona twina ndarika inka sana cheko ndirikiria ngatheti no tiandikani na nombere tutia gitabura varsity zains ma marite gige chongona gitino gikiongo nkore indikani na ando mage chongo indikani nakyo gitino gikiongo mana matheri we uri ngatheti no gwithomera kangi tonge ngiringithi imanto megena na KM mama wagore ngatheti no murithirio kiabonera igruko no rutena gitumi newe tia kwene torutikana thina no ndona Turkana University College ni thina mubango wa kwewekene mauritane maritime mbi kikuye kondinga chenga fikia umende fikia to rodaga maritime mwerekeria maritime mbi maritime education kai marito ari me ante kuona rieto riwo of course ante kumenyina riri kaini ante kumenya abana Turkana University College ni na mubango wa konenkanira mathomo mamwanya
maritime mama wetu maritime education na ro kwerekana cukuru ino nithiritwe ikithina mbere kwi ikiga ngwataniro na MOU na Maritime Regulator, Kenya Maritime Authority to enhance provision of quality maritime kana utigira bethe tubake watana na bonde kengo utigira kithomo ki kunenkanirwa na njira era yagirite. The MOU which was signed kana era yathie nambe kwe yitiganagirwo ni KMA headquarters na Nteche Mombasa kiume kithiru nkoro kinethiritwe kinambere kwiweke watawa mbaru ni atongore kengo tigira ati mubango wa kithomo iki ukoina mbere kwigwa maritime no ithirwe ba itukumakire marine okay yeah igo wawete endi nyamwe ino ria utiraithe kana negatonagia mana mathe tukaritha ingwetigi mantu bobaithe mantu maige na mantu maroye maybe bora mtu ta ona mutino roye ni bora bomba ku mutethia kumuruta and so on mantu tamamwe no kwerewa yeah imwa mari yaguo tukegwe tukirithaga kagita gate kuraya mantu mamange mari mantu maige na wini mantu maige na michetho mantu maige na biashara monkona mantu maige ni na World Cup World News World Cup chiathire World Cup na mwishetho ina wari kikombe gikijuku ikiathukirwe Jumapili tia kwenda kuonde kiongo ina wari ndari kwa landlord mamino natende utikumenya gikombe kiajuku inkumenyana awe Chinese with mid covid and imantu motwerie mamantu maigene na ri na mulimo yo wa Omicron yeah mwamari retwaga ugu na ngoro ninge cionthe muraithiria wa Meru TV chiethere tukiaragirwe baba kwenda kugura nkari tanigo ugu kwenda kugura gakari kwena mantu makoneni na kana nkari gomba koki watagira ukagura gakari gaku na mantu makoma kebuya mantu monthe mumethe makiaragirwe mantu makonena bario na mantu makonena maiku nambi kinyumethe tumakiaragirwe monthe mama wona we guri angathetie no murithiire wa Meru TV ukaina mbere kwi ukibonagirayo na mantu makegwa makiaganio kiringathetie no ya The Standard kambithiro ngitigagira agu rukirirwa imunthe murithiire wa Meru TV na nikambire kiringathetie ya The Daily Nation na area bunge kana MP ni bakarete ndi bakari ne kenda bakomba kuthaba kyarira mantu ja Kenya baraba kurita ngoge nare antere chia Middle East ukarikana haribe to faminas bedere to bagikwira antere chia Saudi Arabia muno togitonya tato chia the world kana tato chia kema mbeguruni ate court ni tekirete UK kwithirwa egichokia refugees bakuma beguru ya Rwanda na rwanaruru ikaratasi na kamera ngoiri na totantatu Twitter users vote to remove Elcon mask kai mask kabana na gishunko gyaku as chief executive no mbeta kwethirwa atomerie ba mtandao jojo gwetwa Twitter pombeta kwethirwa bakiromba oberwe obichine maritime kumiona maritime ndo na imantu makoneni na connected with the sea imantu makonena area kana mathomo mamwanya ma iringwetie kuthambira na mantu maramangi imume maweta wa maritime tegwa ngikwira ni gukonia roje otigira ni nkwirire wo tukitegera mantu ki biashara jari karatasi ne kamerongo dhatu kangatheti ya The Daily Nation ni mantu jake biashara ya kwarirwa Spain suspect loses 1 million claim against Safaricom na IMF kana International Monetary Fund ni ombeta kwithirwa Titan Central Bank of Kenya benchmarking interest rate to curb inflation nanto bakuthirwa ekirwa na interest rate kana igetegera mantu ja interest rate na bank ya Kenya
Karatasi ne kauka ngeni matangazo na ikuto tegere karatasi ne kamuthia kena tato chia mechetho wenda kuithomera karatasi ne ka 36 na 37 ne tato chia mechetho na kire 37 kwina etithia bangarire cha kumatuka na arabonenetie kuithikira kwao nyuma ya gukua kwa umwe wao na ibakuigwa bataukeri muno. Karatasi ne ka 38 no nteto icha mechetho ka 39 ni mwari ujo gwetwa keep okay uri rombera kubanwa no nto bwa doping keep okay na rombera kubanwa kana kuregewa kire mechetho ya Boston Marathon nyuma yawe kwithirwa kigwate kana athithetie doping kana utumiri bwa ndawa iria cia gusisimua misuli na no kenda kwamba kugia na kuna banito for 6 good years na muthiani igerio bia KCP ndibirigiri kurekerwa ntuku yanarwa more pain for Kenyans in new Ruto IMF loan deal manto jauja ikaratachi ne kamuthia kangatheti ya The Daily Nation na uni onka kinyire muthe nikendo kagura ngatheti je muraithirio Meru TV ombe kuthomera ngatheti ya The Daily Nation na ngatheti ya The Standard. Bwega sana Nancy, thank you very much no nto wa tukurukiria kire ngatheti inu na kwina mwalimu wakweta wa Mr. Mwari ari agogo aritwira rietwa ketheka sana sa aritwira rietwa imwalimu wa gicunku no kunyatamba kikinyewe oyo gicunku itake Meru aritwira the word marine diumanete na rietwa rietwa maritime diumana na rietwa marine. Did I say inkwirire uwana ni ndikwirire utigire kwero no wire gumbere yani de no wogire gumbere me mbugire ndaririkana ugari yamuraithirio Meru TV na kwene na kuigitwa oko chweteria twore cha na ugire na amuna mwalimu amuna mwalimu utwira thank you very much mwalimu nto bwa clarification na ibano ntura kinene ningo kwereta ndato ukakorikana bwega ukabochoke muchibi wa kunyuma ukabochoke nyuma Nona atakaungwa kakawate ngwe waterete kaunguka otekugete nokona tankingwe waterete kaungu ikaunguka waterete na gede Ibwega murithiro Meru TV gatwethirwe tukiumarukaga nini tukujiruo wona twachokera tugachokera kuthirikiri mubango rukirirwe munthi na twakwiribwega sana muntu wakwanira kwithirwa o atunete amuna ati barabethire tubayetu aragie rutere ruru wa SMS ibwega nuye kagita kaingi bwega kinya muntu aturaithite agatwira turi mubango nikani tukuburaitha kengo gutigira at least kinya twinge twego tutitwinka no ntumya kwibutu ya tukaria tukona takatwetwinka. Thank you very much kire baba ile tubayetu aragiria rutero rwetu SMS na ibwega namba yetu no wera ya 0720 888 okay good inkwenda kuona kana kumenya ingwatere 0720 888 wana twachokera kithaki 444 na tankuriganiro 0720 888 inyanya 888 teu good ntige no kairi kire babe de tubayetu aragie rutero ru wona twachokera nyuma ya kumaruka nini na tukithirikire mubango tukegwa tukiara kana baweta baganona barabethire tubakiania na turukerwe munthi iri nambere gukarakire Meru TV na tuchokete nyuma kaitata kwa bambitaga famina swake mathi.